ngasi ayu phonghiba tongan manipuri sifongsingi maruoibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikaidigi myamna thamji ahanbada EBM thunglaba hore mathang sai English ngi kungni thogi February March thada pangthoklaba yai haina thajanari ba taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly mikal gamari lainana ngasi lamphel lebi Imphal West DC office complex ta masing yamlaba EBM electronic voting machine kaya thunglaba hore EVM sing adu truck asoba ahumda purakpani hairi haina su phongdorakli atopa pawa manamu mangkiba sinmi ama police na rescue tawre thasigi kunga mapan ge ehing nongyai da NH 129A maram peren lami paringi new megaimai manakta leiba BIPL camp tigi mafam khangdana mangkiba BIPL Road Construction Agency ki thabak suba sinmi ama ngasi ayuk police amasum kunmi singna rescue tawba ngamle haidi masagi sai kunthra rom suru sinmi adu wangwoi gi mafam amadagini mentally unstable oide haidi sinmi adu camp tagi ahingna mangkhre haina oinam sanjoi singa ko ba mana missing report tawki report aduga yumpham oiraga mau police ki OC zona Sawang amasum sub inspector Solomon lamhingbigi timna manak nakpa umang amadi mafam singda loudspeaker social media amadi missing notice sijinaduna thibu humbagi thabak sataki ngarang numidang su pathibada mafam khangdraba sinmi adu ngasi labuk amada phirol yaudana masa taptana sok tharaba phibamda koisa chatuna lairambadagi khunmi singna thengnarakibani suhari loinana phibam adubu ngasi SI Solomon SI Kaidi amasung police ki team na district hospital Senapati da pukhatuna medical checkup tawki amadi kona imung manung na sinaki suhaidi atopa maroiba pausing myam na pijage myam roi fok taminasi Manipur su Delta plus variant ki case thengnare section thorang sing lokhatnawa center na khangalakle Manipur da COVID-19 Delta variant ki sub lineage ama oiriba Delta plus variant hainasu Khangnariba AY variant ki case nipan thengna khibaga loinana COVID-19 gi Delta variant ki anauba mutant strain sing thengna khre Ministry of Health and Family Welfare na state ta khudaktagi miyam gi haksial gi section tharang lokhana ba khangala khre suwadi pausi esina phangba paun hai India lenga ki Ministry of Home and Family Welfare gi additional secretary RT Ahuzana state sing additional chief secretary sing principal secretary sing Secretary Health Singh August kunga tereta irakiba sirol amada wafam asi khangalakibani haujuk phawbi oina Manipur puna Delta plus ki case nipan thengnare ba case sing asi gi manungda Imphal East case mari Imphal West case ama amadi ukhul da case ahumni Manipur phangniba AY variant sing asi gi manungda amana AY3 sample marina AY4 ni aduga lemhoribi sample ahumna AY12 ni SARS-CoV-2 gi honglakliba masak sing asi genome sequencing sathaduna khangdoknabagi dama Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortium INSACOG linkhatuna leba asida virus asigi anawa variant sing tholakpada khangdokpaga loinana masigi layong amadi clinic epidemiological gi wafam sing khangdokna bathabak pakhalakibani Delta plus variant asid leba asigi variant of concern ona lauduna leba asida masi thengnaduna laklibani Delta plus variant asi mapung fana sandokpagi sang wangwa hot cell da hena thunna sangsinba ngambana singba masat kya Delta plus variant asida yauri maramasina khudaktagi containment contact tracing ningthina tawba miam COVID appropriate behavior ngakna salanba miam punba thingba test topgi sang hengkat hanba loinana vaccine kapthokpagi sang hengkat hanba yauna miam ge haksiel gweba section tharang sing khodaktagi paikhatnaba ministry dagi state sing da khangalakibani loinana health genome sequencing tawna bamadi mari lenaba clinical amadi epidemiological data sing khangdoknaba sample masing yamna thanaba poktak su pirakhi Manipur nauna phangliba Delta variant ki sub lineage ama oiriba AY12 strain asina Israel da test tawba sample gi sa da yankhai ge mathoidi masigi variant asi oiribani
ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 20ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ AY12 ꯑꯁꯤꯒ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ B.1.617.2ꯒ ꯀꯔꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯁꯥ ꯀꯣꯛꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯂꯦ꯫ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯇꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯥꯟꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯄꯨꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯅꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕꯅ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯤꯔꯒ ꯇꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯔꯒ ꯇꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯏꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯝꯄꯨ ꯈꯉꯄꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯔꯣꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯒꯗꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯝꯊꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯎꯊꯤ ꯍꯩꯗꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯉꯥꯡꯂꯩꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯀꯥꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯒ ꯇꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯆꯔꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯠꯊ ꯄꯨꯝꯊꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯁꯠ ꯔꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯩꯔꯥꯛꯐꯝꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯆꯂꯥꯏꯅꯅꯕ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁꯤꯊꯣꯛꯆꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯕꯦꯔꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯅꯁꯨ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯠꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯆꯝꯄꯨ ꯈꯉꯄꯣꯛꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯛꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯍꯤ ꯍꯣꯟꯗꯨꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯠꯇ ꯄꯨꯝꯊꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯌా ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌా ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ LDAꯅ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯝꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 38.3 ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 38.3 ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯁꯇꯦꯠ 15ꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 19,935.75ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯏꯟ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯅꯤ꯫ ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 2 ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯊꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ
थागलखिबा पोस्ट अमगी मतुंगिना हौखिबा सही मरी असिदा मणिपुर इतत ततना लौमीसिंगदा यूरिया मरांग कायना फंगदबगी मायोक्नरिबासी स्टेट असिगी सिंगी लमसिंगदा यूरिया सिंग असि पॉपी थाबदा सिजिननबा थाइदोखिबननि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी शाह नवाज खान पावगी एजेंसी अमदा हाय मणिपुर लौमी कयाना यूरिया मतम साना फंगदबदगी लैंगा असिगी मयोक्ता वकत मिफम फम यावनो खोंजंग क्या संगसिनखिबा लेख्रबनि मसिगी सुमथक्ता यूरिया फंगनब क्यू लेप सखिबा मियमा एक्सीडेंट थोक्तुना लैखिदबा यावख्रबनि असिगुम्बा थौदोकसिंग असि स्टेट लैंगा असिगी यामना इकायनिंगायनि हायनसु फोंदोरखि अतोपा पाव अमनमु गरी असिंगमल यामंदबना जरीबमदगी यूरिया सिंबियु यादरे सीएम ने असेंबली यूरिया फंगनगनी हाइकिबदु थबक्तो ओंतो लौमीसिंग तंपाकी मफम क्या यूरिया फंगदबगी अवाब मायोक्नबा कोहनबा ngamdri aduga जरीबमगी रेलवे प्लेटफॉर्म यूरिया बैग लिसिंग क्या नोंखांग सहेलगा थमली हौकिबा था अनिरोंगी ममांगदगी रेलवे की प्लेटफॉर्म यूरिया बैग लिसिंग क्या मरोम नोंखांग सहेलगा थमलिबसिगी मरुओइबा मरमदी गरी असिंगमल यामना नेम मरमना गरी मपु अमतन सिंगबियु हाना यादबदगिनी हायना गरी मपु खरना हायरी पाउसना मखाताना हाय एफसीआई की सेंग सिंगनबगिदमक्ता नुमित खुदिंगी जरीबमदा ट्रक सात्रुक की मथक्ता पाइरगा लै सेंग सिंगनबगिदमक्ता ट्रक सिंग नुमित उहुमनी फावबा मफमदुदा मखोयगी टर्न ngainaraga lainai aduga यूरिया सिंगनबा हायबदना ड्राइवर अमतन सिंगबियु यादे पाउसना मखाताना हाय कांखोंग तरा पानबा ट्रक अमा सेंग सिंगलगदि खोंसर अमदा गरी मपुगी लुपा लिसिंग तरागा मंगा लेमे अदुगा यूरिया सिंगलगना सुपनतगी लुपा लिसिंग तरे निपानदगी हेना लेमदे सेंगिना टोन अमा सिंगबगी ममल लुपा लिसिंग अहुम ओय अदुगा टोन तरागा मंगा सिंगबा तारगदि लुपा लिसिंग निफुगा मंगा फंगमे लाइन चटपगी सादिंग काइथोख्रबा मतुंगदा लुपा लिसिंग तरागा मंगा ngorok ngona lemhan mangami adubo यूरिया टोन अमा सिंगबगी ममल सुपनतगी लुपा लिसिंग अनिगी चहुम खक्तमकपी मसिना टोन तरागा मंगा सिंगलगदि लुपा लिसिंग कुंथ्रागा मरिगा सौंगादगी हेना पीदे समना हायरबदा टोन अमदा लुपा 795 खेनरई जरीबम पाइरगा लैदिबा यूरिया सिंग असिदि एफसीआई ना पीरिबा गरी असिंगमल सिंग पीरगदि नुमित निनी द लोइन सिंगबा ngamgani adubo यूरिया सिंगबगी कॉन्ट्रैक्ट लौरिबा माथाई इंटरप्राइजेस ना असिंगमल लिखना पीबदगी ड्राइवर सिंग यूरिया सिंगु यादबनी मधुना मरम ओइरगा मणिपुर यूरिया फंगदबगी अवा मैसा लांगबनी हाइने गरी मपु खरना पाउसी सिदा फोंदुरकली अमरमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हंदकता पांगथोकिबा असेंबली मिफमदा लौमी सिंगी अवाटपा यूरिया सयोल अमगी मनुंगना फंगलगनी हाइकिबु वाफम थबकतो ओंथोकपियो लौमी सिंगी इनकम सरुक अनि हेंगत हनगनी हाइबा लेंगा की पंदम थबक ओना ओंथोकदबनी हाइबा पेंदबगी खोलावगा लोयना ngasi लौमी मियामना लबुकता थोलक्तुना वांगुदो खोंजंग संगसिनख्रे सुगुनु एसीगी मनुंगदा लेबा वांगुगी तोंगान तोंगानबा लौकोल सिंगदा नोंग चुबदगी इसिंग लेरबसु लौफम सिंग असिदा साइगदबा यूरिया फंगनदबदगी खोइसावनरबा लौमी सिंगना हौनरुबा तौदना वांगुगी लौरोंग कोंजिन लौकोलदा थोलक्तुना खोंजंग अदु संगसिनखिबनी लैंगा असिना लौमी सिंगदा सयोल अमगी मनुंगदा यूरिया फंगनगनी हायना लौथोख्रबसु ngasi फावबा थबकतो ओंथोक्तबगी मयोक्ता लौमी सिंगना पेंदबगी खुलाव क्यासु लाउखि हायदि अतोपा पाव अमनमु मियोय लिसिंग अमगा सनिगा यांखै कांग्रेस ता संगलख्रे हायबा वाफम अरानबनी बीजेपी हंदकता हैरोक्ता पांगथोकिबा कांग्रेस की मीटिंग अमदा बीजेपी दिगी मियोय लिसिंग अमगा सनिगा यांखै कांग्रेस ता संगलख्रे हायना फोंदोकिबा वाफम अदु अरानबनी बीजेपी हैरोक मंडल दगी मियोय अमता तोकिबा लैत्री हायना बीजेपी हैरोक मंडल ना सेंदुरकली हायना पाव अमना पल्ली हैरोक्ता लैबा मंडल असिगी ऑफिस ता ngasi पाउमिसिंग उनाबदा मंडल असिगी प्रेसिडेंट टीएस सरजित ना हाय कांग्रेस पार्टी ओइदबा ngang अमदी नामथाक तौबगी हैनबी असि इलेक्शन मतमदना खरा हेली काक्सिंग सुप्रीम कोर्ट ना असेंबली इलेक्शन की राय पीखिबा मसुम वांखै एसी की राय सुप्रीम कोर्ट लैरिबसिना मदुगी खुदमनी हाइन सुपल्ली अतोपा पाव अमनमो खंगाबो की मोटरसाइकिल रैली की नुंगी ओइबा वखलोन यानिंगदे इयोक इंग तप्पा सखोटपा मयाई काबा चिंजाक्तगी लापथोकपा अखोय अमता पुनसिलसी हाइबा बैनर की मखादा यूथ ऑर्गेनाइजेशन खंगाबो अमसुम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अनिन सिंदुना ngarang खंगाबोक त सकिबा मोटरसाइकिल रैली अदुबुदी सगवली अदुबु रैली अदुगी नुंगी ओइबा वखलोन अदुबुदी याबा ngamloi हाइना empowerment of youth खंगाबोक इयोक अमदी निंगोल लुप खंगाबोक ना फोंदोरखरे
MMRC Unity Park tangasi paumising unaba mada Khangaboki Club Nipan gi apunba body ama oriba IOC President Moirangthem Jibana haiki kumza English ngani ga kungani thoigi angan masarukta pangthokadoriba General Assembly Mikal Khangabo AC da Mikal Thengnagadoriba si BJP gi intending candidate ahumni adubo Khangabok tigi ngaktani democracy satpa leba amada miyam gi thawgal to bahibasi akaknaba miyoy amakakna tawgadabani haiba leiti AC apunba voter listing kuntra ga taruklum lai AC asigi miyam gi thawgal tawge hairabadi khungang nipan bu sap manana yengba mathaktai lakadoriba sahi English ngani ga kunga taruki delimitation gi wafam rally asida pusilakpasi apikpo wakhaloni akaknaba miyoy amabu BJP gi common candidate ohenanabo honaribasi satnaba yaroi khungang asigi sakwa thorang gi thabak sing club organization punna tanaduna pakhat minagadabani hainasu makatari makasa tharak poina to pamarueba pawkhra myam da pizagi Covixild gi ahangba bile sing sakhangdaba hidak haplaga yonana bo honaramle pungkun ga marida amakhaktamak laikhidri anoba case sahum ga marfugani thoi thenakhi Manipur government COVID-19 pandemic ki second wave maithiyo pinaba angamba pambai sing puthoktulo honari gi sairakta COVID-19 dagi ngakthoknabagi damak miyamda mass vaccination program phawbo sathaduna paktaknana hidak kapthoknaba thabak pangthoknari ngaida lamen tuhenba miyoi kharana hidak kapthoknakraba Covixild gi bile sing khomjinduna sakhangdaba hidak sing amuk hanna hapsilaga miyamda yonana bo honarabne hairi Pausiasina phangwa pawgi matung inidi hairiba thawong asigi matangda State Health Society National Health Mission Manipur gi maikaidigi State Mission Director Dr. M. Shamjaina official memorandum ama thokre hairi Director asigi memorandum asi tha asigi kunga tereta thoktuna thawdu asigi wafam sing COVID-19 vaccination gi thabak sing mai punariba staff punamak yauna Manipur gi medical officer CMO sing district family welfare officer DFWO amadi District Immunization Officer DIO sing the official oina khangan kre hari memorandum aduna khangan ki wafam singi manungda COVID-19 vaccination gi thabakta saruk yari staff punamak amasu mathakta palliba makok thongbo official sing asina miyamda hida kapla sijinakraba Covixild vaccine gi ahangba bile sing ningthijana masing thibaga loinana chapchaba mafam amada thamgadabani haibagi instruction piki loinana haidiba thaba asi mari lainariba official sing asina tawi natragana tawde khangdoknabagi damak state ki teamna district singda masum call sen point singda visit torakpa matamda monitor tawgani haiba wafam su khanganki memorandum asigi matung ina piriba instruction asi kanagumbana Covixild gi ahangba bile singbu lana sijinanaba ngamhandanabagi damakta akan momongda ngana sitkadabani haba wafamsu fongdoki loinana district official singda makha tana khangan ki bu wafamna kadigumba Covixild vaccine gi ahang mobile sing lana sijinabagi pawhek phangbagi state mission director national health mission natragan state immunization officer da paw pirakadabani hainasu khangan ki hari panba yabade nimit kharani gi mamang Manipur police ki tungan unit sing amasum police station kharana unauthorized oibani haba miyoi khara Covixild vaccine ga konana fogat kiba thawdok sing laikhrabani aduga hairiba hidak asi imphal gi morerom da pusinana bu hotnarambani haiba thawdok sing su thokrabani haina palli atopa paw amanamu zemedar amabu habildar da hantahanbagi DGP gi order high court na suspend tawkhre sahi manga ga thamari zemedar oiraglaba ama habildar da hantahalamle Saliba Thasigi Kungamanga Manipur Police Department gi Director General of Police DGP LM Khautaina Department asigi Habildar 58 pu Zemedar da promotion pire haiduna thoki order hanadagi Habildar dagi Zemedar da promotion piduna sahi manga ga thamari Zemedar oiduna thabak toroklaba personnel ama Habildar da hanta halakpagi mayokta High Court of Manipur wakalakpadigi DGP gi order adugi mari suba paragraph ta yauriba Zemedar oina thabak tawraklaba personnel ama Habildar da hanta halle haibigi order adu suspend tawduna thamkre DGP Manipur August kungamanga English inga kungamathoy da thokiba order asibu court asida silence tarokiba petitioner adugi maming Lunkim Thangmilen Khongsai sahi kunthra gani pan apokpa el Thanglun Khongsai kawi Cycle Police Station gi manung chanba Songjang village tagini magna petition asi
Manipur Government ki Maikei the Chief Secretary, Special Secretary Home Amasum, Director General of Police DGP Manipur bu official respondent sing oina konsilaga file torakibani. Maki petition sigi private respondent sing na Havildar number 132001010M Jawan, Havildar number 05076579M Danazit, Havildar number 1207773 Gingau Thang ST, Havildar number 1201664 Daiho Hokreho ST, Havildar number 08990112I Nil Kumar AC, Havildar number 08200722A Beshornath, Havildar number 01970112N Nungshi Babu, Havildar number 13200128 Kiais Ringo, Havildar number 0620075536 Radha Kishore Tongbram Amasum, Havildar number 0220072339M Rosani. Petitioner na court wakat liba mak masama kumza English ngani tareta, Havildar number 0120072445 oina Manipur Police Department da appointment pikibani loinana mak 10 patient out of turn category gi makhada zemedar gi post appointment pibada qualify amasum eligible oiraba Havildar ne hairi masigi mathakta mahak police medal for gallantry PMG ama amasum good service marks GSM taragamapan fangbadagi petitioner masaga loinana atopa Havildar singbu kumza English ngani taraga tarukta 10% category gi makhada out of turn da zemedar da promotion pinabagidamak recommend tauki sohaidi adubu DGP Manipur na thasgi kungamanga da tholak order amada Havildar 58 pu zemedar regular basis da promotion pirakhi order asi han April kungamanga English ngani taraga turukta thokiba adugi mahutani loinana April kungamanga English ngani taraga turukta zemedar da promotion piduna sahi manga ga thamari thabak toroklaba petitioner asibu Havildar posta amuhana handhalakibani hari thawong asi petitioner oriba personal singi service career da yamna thina so on madanatana maki fundamental amasum legal rights sing violate tawbani hairaduna department asina satlibi sei sigi February 13 amasum 19 na pangthokiba fresh review DPC edu illegal oiba DPC singni amasum thasigi kungamanga da DGP na Havildar yankhai panbu zemedar da promotion piri haina thulagliba order asisu illegal oiba order ni haibisini haina pausina makhatana phungdorakli atopa pau amana ban handogle Moirang Municipal Council gi manungsana leiriba Moirang lamkhai digi lai khurembi thong phawgi lambi asi matam siga sana ba lambi oina sembidragadi kege Moirang Kendra apunba luk chemical amadi Moirang Kendra apunba maira paibi imalup mampil na ngasi ahing nongyai digi pung nifu-nipan gi sakaban tawgani haina tawrambadu SDO Moirang na miyamgi khanbiduna ngasi thabak oina onthokpa horakpadagi matam kharagi oina sakaban gi khongjang adu handokli haina chemical gi General Secretary Hemam Somikanta na phongdokre sohaidi atopa paw amanamo total shutdown tawragani oza amagi order di suspend tawkhre Bisnupur gi CI College Student Union gi sirolamana botany gi oza A Sila Thambalmari College amasum geography gi and Ibemsa Biramangal College hairiba oza ani asi ngasi phawa CI College ta join tawduna leiri history department gi amatang leizaba oza Dr. Babanda Takhelambabu mohut pibidana modern college ta transfer tawikre hauji college asigi geography department oza amakak leiri hairiba oza sisu Oriental College tagi utilize oina lakpani hairi loinena haugiba tha asigi taragani thoi amasum kungamanga da college asigi student union na oza join tawidaba amasum mahut thabiraktabagi matangda hanjina press media ra phongdoklaba fawda lengakna miyeng amata sangbidabasi yamna lebak thibani hairi maramasina mathang thagi ani fawgi manung oza sing join tawradraba amadi mohut pibidaba taragade Bisnupur gi CSO club sing kusamna duna union asina September ahumda Bisnupura total shutdown torogan hairi amarumda Thambalmari College tagi botany gi oza A Silabu lengakna July 5 English ngi kunga mathoida CI College ta transfer tawbagi thokibo order adugi mayokta
ओजा असिना पिटिशनर ओइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर रिट पिटिशन सिविल नंबर 562 of 2021 फाइल तौरखरे ओजा की पिटिशन असी ngasi जस्टिस लनु सुंकुम जमीन लखतुना खनरकपदा पिटिशनर की मैकेदा काउंसिल एम देवानंदन लेपकी कोर्टना पिटिशनर काउंसिल की वफम सिंह तारबा मतुंगना केस असगी रेस्पोंडेंट सिंगदा इशू तौकिबा नोटिस सिंह गवर्नमेंट एडवोकेट मोनोमलाना लौखी लोइनना गवर्नमेंट एडवोकेट की मैकेदी की केस असिगा मरी लेनना इंस्ट्रक्शन सिंह लौननबगीदमक मतम पीबीनबा हाइजरकपदगी सयोल अमगी मतम कोर्टना पिखि केस असिगी मखा ताब हियरिंग पांगथोनबा मथंग थागी मपन अमुक हन लिस्ट तौनबा डायरेक्शन पिखि लोइनना केस असिगी मथंगी नुमित असि फावबगी ओइना पिटिशनर ओइरिबी ओजा अंगोम सिलाबु ट्रांसफर तौबगी जुलाई 5 दा थोकिब ऑर्डर अदु सस्पेंड तौदुना थमले हाइना कोर्टना ऑर्डर पिखि हाइना स्पले अतोपा पावमना PHED की मथक फाइल तौरप पिटिशन अहुम हाई कोर्टना रिजेक्ट तौखरे मणिपुर गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED ना वैलिड ओइबा ISI सर्टिफिकेट नत्रगना BIS लाइसेंस पाइबा ममिंग लेरबा मैन्युफैक्चरिंग सिंगदगी GI पाइप क्लास मीडियम हेवी लेननबगीदमक थोकिबा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT मसीगा मरी लेनना लोइसंग असिना थोकिबा ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम सिंगी मयोक्ता फाइल तौरकिबा तोंगान तोंगान सिविल रिट पिटिशन अहोम हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की कमन जजमेंट ऑर्डर अमना पुल रिजेक्ट तौखरे हाइदि अतोपा पाव अमना मांगखिबा नुपी मसा अनी की मनुंगदा अमसीना फंगले पुलिस आसाम की कर्बी अंगलोंदगी हौखिबा नुमाइजु नुमिता थीबा फंगदना लाखिबि नुपी मसा अनी की मनुंगदा अमगी असीबा हक्सांग फंगबा ngamkre हाइना पुलिसना फोंदोरखिबगा लोइनना अतोपा अमदी हौजिकसु थीबा फंगदना लेरि कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सौखी होला पुलिस स्टेशन कोनबा मफम अमदगी सही नौरिबि नुपी मसा अनी असी हौखिबा नुमाइजिंग नुमितगी मफम खंगदना मांगखिबने खुंजासिना नुपी मसा अनी एदुबु थीरबसु फंगबा ngamkhide मदुगी मतुंग पुलिसता थौदो अदुगा मरी लेनना खंगलखिबने मखाताना पुलिस अमदी खुंजासिंग सतखिबा थी हुमगी थबक मसागी सै तरागा मथोइरोम सुरबि नुपी मसा अमगी असीबा हक्सांग अदु खुंगंग अदुगा ताइनना लेबा उमंग अमदा थेंगलखिबने माकी मसादा मफी अमत योरमखिदे नुपी मसा अदुगी हक्सांग दफम क्या तरमखि महाक नुपी ओइबिगी इकाय खमनबा मंगलबा मतुंग हातखिबो ओइरमबा याय हाइना सिंगनरी पुलिसना असीबा हक्सांग अदु रिकवर तौखिबगा लोइनना हिरामसिगा मरी लेनना IPC सेक्शन 303200134 की मखादा केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजिनबगी थबक सतबा हौखरे अमरोमदा हौजी हौजिक मसागी सै मपलोम सुरबि नुपी मसा अदुदी थीबा फंगदना लैरि हाइना सुफुंदोरक्ले लोइसिलकपोइना अतेनबा कंटेंट खरा मयामला थमजगे रिक्रूटमेंट एग्जाम दा सेल फोन सिजिनरम मियोय मंगा फारे BSF की रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मनुंगदा नतबा पंबई सिजिनरम की हाइबा कैंडिडेट मंगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की विजिलेंस टीम ना फारे हाइना पुलिस ना फोंदोरक्ली कैंडिडेट मरी एग्जामिनेशन मनुंगदा मोबाइल फोन सिजिनरिंग दे फाके मसु मंगा सुबा कैंडिडेट अदुना असेंगबा कैंडिडेट अमागी महूत सिंदुना एग्जाम दा योरमबदगी फाकी अमरमदना वांटेड क्रिमिनल अमा पुलिस का खुथोकनाबदे सिरे पुलिस ना फानबा होटनदुना लाकपा नुपा 8,500 की रिवार्ड लाउथोखरबा वांटेड क्रिमिनल अमा कस्टडीदगी नांथोखरबा मतुंग आग्रा पुलिस का खुद थोकनबदा नुमैना पांदुना सिखरे मसागी सै 94 सुरबा मुकेश ठाकुर कौबा क्रिमिनल अदु राजस्थान की बसेरीदगिनी माना पुलिस पर्सनल अमदगी रिवॉल्वर अमा लाखी थौदो अदु मुकेश पु मा का थबक तौमिनबा अमगी खुलाई लखननबा पुरिंगेदे थोखिबनी हाइना सुपले अतोपा अमना क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड सही अनी की खुयेक पीबदा क्लब असिना कन्फर्म तौखरे अमसो हौजिक ओइनदि पावसि मतंग असे लुइसिनजरगे अमसो पाथौजगिबदा सोखिबलान किप क्या यावर्स म्याम ngakpigani हाइना चैनल सिगी मैकेदिगी थमजरे थैंक यू।